Eba, Solomon. Le ka mogala. Ah, o shapo man. Ah, shapo. O rubuta buta dithulosi. Khale ke bo fella mo. Wa lo girgidi la ishe ka mo gidishe ka mo moraonyana. E sa le furu. Sha ka nete. Ya. Na le dijile you Good Friday. Re dijila botse rra lena man. Re dijile botse kudu maki. Re do kwa matjatji a man. Sha la fisha man. A tsona re dijile. Le lo reng e khalole buimanyana ke re mengwage mengwe re twa etshudiela ka kwa sione wa lo ngwago ke di corona wa lo e khale re dio ba mo hae man o bolela nnete baki man ape le rena di kereke tse tsa rena no ya mare re Good Friday ka mo ka re thakana kwa wa lo ngwago o padile man sha o padile man ya mare ke bone no ane tetse la o shishimisha man o ra di Good Friday tse ge bo ra khala ba o potse bo mmama ke bone o tetse gudi mo skontiri man o tse ke lebeletse Gauteng e no ba Limpopo fela ora batho ba Limpopo ke bona ba tetseng kwa ha o ka bolela ape man na bo mosadi a o bona se ba boe ba buile ba buile ebile ba re bona ba tatsamaya next week nke be ke no ba bona nyana maki ape ba tholoselega thebana ape ke gale ke ba bone mara maki tabe ya gore moatša wa e kwa dikgwedi swane boya ka di Good Friday fela a si yona apa ona motho a ka no dula nako ntši a sa kopanenyana le motho kwa leng kwa o die ka mogomong a bone le nna ke sa toke dika a no fitha mo ba ke ra loke nna ke a tsena ke a mmona thola hala la kaena wa rona ibana wa ke le dumedisa le no gomolana a botse mo a bose batho ba sawa wena ska di tsena quotation o ska di tsena a o tso rudia ya mo akere a o tso rudia ya a o botse eng wa man khane botse di ya makina na ke no sholla ke motho e sa le furu a o re mo tseba mo ke mo motho o re mo ana ora Maki!